Môre almal. Morning everybody. Please sit down. Baie welkom. Very welcome. Today is going to be a real Oos-Kaapse diens. We're going to speak both tales very deliciously. So we're going to mix and match a bit. And most of the time, if I speak in the one language, the other language, or both languages will be on the screen for those that are challenged. But just first, just one announcement this morning. Next Sunday, there will be no service. The 29th is there's no service neither here nor at the Tower Church. And we start the new year with a service 9 o'clock in the morning up at the Tower Church on the 5th of January, Lord willing. So volgende Sondag, almal laat slaap. As geen diens volgende Sondag, die 29ste nie. Maar en ons begin weer as die Here wil op die 5de Januarie, 9:00 die oggend bo by die Toringkerk. So dis al een wat ek het vandag, behalwe ek sien hier's 'n hele paar verjaarsdae vandag, so kom ek sê hulle maar. Today is Tara Joy Flanagan, as well as Armand Potgieter, en dan klein Elay, sy's iewers daar agter sy. Dis haar doopdag en haar verjaarsdag. Nou, hoe gelukkig kan jy wees? So she's being baptized today on her first birthday. Our call to worship this morning, if this thing will listen to me. Our call to worship this morning is from Psalm 96. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Mense kry baie keer mos hierdie spotprentjies wat nou veronderstel is om te wys hoe die hemel lyk. And then you get these little clouds and people float around and they sit and play harp. Now harp music is a very good way of putting me to sleep. So I'm very happy that in the Psalms I read about trumpets en I read about, ek lees van dromme en ek lees van allerlei ander goed wat geraas maak. So, en vandag is ook 'n dag om te juig en te jubel. We can sing with joy, because the Lord, Emmanuel, is with us. Johannes 1, vers 1 tot 4. In die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat ontstaan nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. So today we celebrate that light also for us. Ons vier fees dat God is daar vir elke een van ons. Ons gaan nou 1, 2, 3 liedere sing. So we're going to sing 3 songs. So you can rise and we'll sing it together. And Havis will lead us. Oh
Een van die groot genadetekens wat God vir ons gee, is dat hy na ons toe uitreik. Soos die Bybel sê, hy het ons eerste lief gehad. And he comes to us sometimes, often, in a way that we don't understand. He comes to us, he reaches out to us. He opens his arms wide to us. And he says, I love you. Even if you don't understand. Even if you fight against it. Ek het al baie kinders gedoop wat blou moord skree. Want ek lyk nes die ou te wie sy of haar ma hulle gewaarsku het. Weet? En dan is hierdie water nog koud op. Maar dis die genade van God. That it doesn't matter what we feel. Doesn't matter how we react. His love for us remains. He remains, we remain His beloved. We remain the ones His arms are always wide open to. En dis hoekom dit altyd vir my so lekker is om 'n kind te kan doop. Kind wat nie weet wat gebeur nie. Wat dalk nog gaan veg, maar gelukkig het Jaco my beloof, hierdie is die vriendelike een van die twee. So ons sal sien. Maar dit is so lekker om 'n kind te kan doop wat niks verstaan nie. Maar God se belofte is daar. God reaches out, even to us as adults sometimes, when we don't understand, when we fight back, He still reaches out to us. En nou, Jaco, Janey, en kom asseblief vorentoe, en soos ons gewoonte is, die oupas en die oumas en die ouma grootjies en almal, asseblief, kom vorentoe. Kom staan hier so by ons. En al die ander kinders wat hier is wat wil sien wat gebeur as iemand gedoop word. Kan sommer hier aan die kant kom staan en kom kyk. Dis nie so vreeslik nie, ek verdrink nie die kinders nie. Jy wil sien wat gebeur. Interessante ding vir my. Ja, goed nie vir Jokkie, dit is nie vir die The unbelievable from, if you go and read, especially in the Old Testament, it tells us that this is not just between the parents, the child and God. Dit sit die verantwoordelikheid ook op ons as oupas en oumas om vir klein Heleis en vir ander kinders te leer van die liefde van God. Hoekom doen ons dit? Gaan net oor die liefde van God. Dis waaroor dit gaan. En hulle gaan nie weet daarvan as julle dit nie vir hulle leer. So, en dit is, jy sal net hierdie kers kry, en hy het 'n datum op, en dit is per ongeluk en per geluk, ook haar verjaarsdag datum, dan steek hom eenmaal 'n jaar aan, en vertel vir haar, sy is gedoop, en hoekom sy gedoop is. Dat sy altyd groot word en weet, hoekom het dit gebeur. En julle moet net so die amptelike deel doen, belei julle, dat ons, soos ons kinders, die genade en verlossing van God nodig het. Ons is, soos die Bybel sê, in sonde ontvang gebore. Belei julle dat die woord van God, soos ons het in die Bybel het, die enigste leer, die ware en volkome leer van die verlossing is. En beloof julle, op die kleine leid, soos vir die klein mannetjie, in hierdie leer, dat die beste van julle weet, het te onderrig en op te laat om. Dat sê julle. Nee, gaan jy na my toe kom, of ek dink jou pa moet jou vast. Die kinders was so baie.
reach out to us, even though we don't understand. Selfs as ons terugbaklei, reik U uit na ons. Dankie daarvoor, dat U arms altyd oop is. Ons bid vanmôre vir hierdie ouers, hierdie oupas en oumas, vir die hele familie, dat U ook deur dit, deur U wat uitreik na U lewe, vir hulle ook nog nader aan U sal bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer iets sing, dat ek net vir myself agter mekaar kry. Ek gaan nou doodlaat, en dan vir jaar en dan ek nog steek, en hy wil weer in haar. I thought the next song would be very appropriate for a baptism. So. Thank you very much, ladies. Kom ons buig die hoofde in gebed. Let us bow our heads in prayer. Here, met vreugde, met vol gesang buite, met die stem van kinders, kom ons vanoggend na U toe. As we sang, joy to the world, because our Savior was born. Thank you, Lord, for this privilege to be together on this beautiful, sunny Christmas day in Stadrhein, knowing that You are Emmanuel, God with us. Dankie dat ons met verwagting kan sit om U stem te hoor. Nie die stem van 'n mens nie, maar dit wat U vir ons wil sê deur U woord. Wil U ons harte stil maak? Wil U vir ons help om U stem te hoor vanoggend? In Jesus se naam vra ons dit. Amen. I'm going to read a very well-known passage in the Bible. It's actually a song. The song is the Song of Mary. It's the song she sang after the angel told her what was going to happen. Terwyl ons dit lees, die Afrikaans en die Engels gaan op die skerm wees, and I'll swap backwards and forwards, and whenever I read the one language, the other language will be on the screen as well. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for He has been mindful of the humble state of His servant. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die Magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het."
He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en ryke stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hom bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Ons lees net tot sover. Sorry. Before we go further, this song of Mary, whose Latin name is the Magnificat, has been the sort of a mainstay of Christian music and Christian devotion throughout the years. So before we carry on, let us just listen to Johann Sebastian Bach's version of the Magnificat. And we're not going to listen to the whole piece, we're listening to the first 3 minutes.